Ay dong, kumusta naman ka dong? Ay, okay naman niya. Unsa man na imong kuan? Hakot ag lubi? Oh, ya. Asa man day imong papa? Trabaho po to, ya. Nagtrabaho. Oh. Ngano nang hakot magkaaning lubi dong? Para na ako ipambaon og maya. Para na kay pangbaon nimo sa imong pag-eskwela? Oh. Ay maayo kay sige kay pag-eskwela karon. Grabe. Puno sa sinako pangkarga nimo no? Pila may adlaw nimo ani dong? 200 raya. 200. Oh. Bali nang hakot ka ani kay para na kay pangbalon nimo sa imong pag-eskwela. Oh, ya. Nya, kumusta naman imong papa karon? Okay naman. Okay ra. Oh. Ani anak ko karon diri adong ba kay gibisita ti ka, gikumusta ti ka karon ug unsa nang imong sitwasyon nya karon naabtan ti ka nga nang hakot dai ka og lubi. Na di koy dala nga pasalubong para sa imong hadong. Kani naigamay nga kuan mga pagkaon. Lah, marag naglisod lagi. Kung takilid ba na imong karga dong? Nabalaka di ko ani ba? Sakyan na lang nako, sir. Ha? Sakyan na lang nako. Ngano imong masakyan? Ay, kiling ungod. Takiling. Wat. Bugat pwede nga kargaha ba? Kugihan na ning bataan ni oy. Bilib gyud ko sa imong hadong ba kay kugihan kayo ka. Wa jud ka nagsalig sa imong papa nimo. Naningkamot jud ka. Naningkamot manggod kuya kay para na ako ipambalon ugma. Mo gani no, ningkamot ka para na kay pangbalon nimo sa imong pag-eskwela. Anak ko ihatag sa imong nga pagkaon no. Pangdagdag na lang sa imong panugma. Dara dong dawata pag amping dong ha. Salamat kaya na siya. Ya. Sige, walay problema na dong. Nya, napadyo ko ipahatag sa imong nga gamay nga kuan allowance nimo ha sa imong pag-eskwela nimo. Oh, ya. Grabe gud. Mao gid ako naaktuhan karon diri aba. Naaktuhan ako nang hakot kag lubi. Dara dong ako ihatag nga gamay nga pahalipay dimo dong. Pangdagdag pangbaon nimo sa imong pag-eskwela dong ha. Asa na to? Dara dong pangdagdag na lang ni sa imong kuan dong pangbaon nya. Ay na sige kuan ani. Ay na sige hakot ani kay kapoy kanang trabaho ani dili ni para sa imuha. Dapat ikaw eskwela kag padayon, ayo aning inani nga hago nga trabaho. Lisod kay inani nga trabaho dong, ayo pag salig ni inani permente imong trabaho. Mas maayo nga makalampos kasi imong pag-eskwela nimo. Ni anak ko karon diri kay gibalikan ti ka kay gusto na ko nga matanaw imong sitwasyon. Nya karon naabtan ti ka diri nga ani dai imong sitwasyon karon. Mao ni nga mohatag og gamay nga tabang sa imuha, pangdagdag na lang ni sa imong pag-eskwela nimo ha. Dara dong diha na lang na dong naay kuan diri adong. Naay gismil dong Dara naay gismil diri dong pang ano si imong pag-eskwela. Ha? Tinod ka sir ako ano ni. Tinod na dong imuha na dong. Hatag na ko sa imong dong, tabang na nako na para sa imuha kay naluoy jud ko sa imuha ba. Mao ni nga karon pag amping kanunay ha. Nya asam nimo ni dalon? Dito sa pugon niya. Dalon nimo dito sa babaw. Oh. Layo pag gid imong dalhan na ni no. Oh. Nya dito bringi ka sa baba no. Oh. Layo gid ay. Sige dong, amping kanunay ha. Basta padayon lang eskwela ha. Ayaw pagsalig inana lang trabaho ha. Oh. Grabe di. Kaya. Sige walay problema dong. Sige hinay lang. Pag-amping kay basik mahulog ka diha. Biliba jugo aning bata uy. Unta suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am ug sir aron dagan patag matabangan sa atong bata. Pinaagi lang sa pag-share ning video ha mga ma'am ug sir. Dako na kinang tabang para sa kuha ug mao lang to. Daghang salamat.